Merci. Vous savez, vous pouvez vous rapprocher de nous. Bon, il y en a qui sont assis, il ne faut pas leur marcher dessus, mais venez. Venez, on se réchauffe, il fait pas si chaud que ça. Huey, Esdin Tunwey, on s'appelle Huey. Huey en occitan, ça veut dire l'œil, ça veut dire aujourd'hui aussi en provençal. Esdin Tunwey, Esdin Taman, Eslurai Nelentu, Esluey Keventu, Esluven Deventu, Ketenvo Tewey. Aujourd'hui est dans ton œil, aujourd'hui est dans ta main. C'est le rayon de lenteur, c'est le loin qui bientôt. C'est le vent du ventoux qui t'envoûte aujourd'hui. Huey est-tu? Qu'est-ce est-tu? C'est nous la fruture des démons, des démons des luttes. Huey est-lus? Aujourd'hui c'est toi. Que cueilles-tu? Sinon les fruits de demain, de tes mains de lutte. Aujourd'hui c'est la lumière. Nespravedltat che scausi uso, pescacalla che strebuse, vespa oeste pescate, che rugiaduni sau matenu, che ciulause lutricheți, dacă-ți chipesc în la blanchet, mes la pene și tropi dusă, pescadet și bună gusa, angătura fața lumilă, per tu stessi o se perilă. Il buio manteneriotto, mentre che la cagnotta cade, la terra seccarà le scale, carni s'accrotta, il buio manteneriotto. il furbo heavy las pinteras, disputa las vidaugueras, napis autos maridadas, que las cosas deixadas per que matam cajoc, lupo e pesaram choc, os baias haracate, leito, desfamatereta, segredo, feita o código, assim que pensará judio, exercicial, bate que pode, aquețat în pat, cu scapot, sangue, e la curo vende per mirare sullo muro pare buste pare bas si o mai nu li chiudemo un passo Nespravedltat che scausi uso, pescacalla che strebuse, vespa oeste pescate, che rugiaduni sau matenu, che ciulause lutricheți, dacă-ți chipesc în la blanchet, mes la pene și trovi duso, pescadet și o bună busa, angătura fața lumilă, per tu stessi o se perilă. scolare tue Il buio manteneriotto, Mentre che la cagnotta cauda, la terra seccarà di scaude, la rubrica di s'accotta. il buio manteneriotto, Parumani, e crusca luz son trucheți, a quattro pega sunt soldat, toți buărotlu se infruta, las domas, l'onchetto panada, la peine e selada, paine mentre plastic eri bevite, fatima troppo cai sus, anche il gioco un malgrado plus, temporale sparvaiata, passo dance la mainara, e cuore messo, cosa applica la grappena, solistica, Nespravedltat che scausi uso, pescacalla che strebuse, vespa oeste pescate, che rugiaduni sau matenu, che ciulause lutricheți, dacă-ți chipesc în la blanchet, mes la pene și trovi duso, pescadet și o bună busa, angătura fața lumilă, per tu stessi o se perilă. mischiolare tue chi troppo, Buio manteneriotto, mentre che la cagnotta cauda, la terra seccarà le scaude, la carnista troppo. il buio manteneriotto. Camerara sigla plină, puta cu oameni patină și spectri cu bază. Dar bine cambiat cu vorciu, neturi habitise, de bază mani, danse, che però de grabă. Ezi pascura, baro de sclopt, de scansigați, speste stimbat, abiați, olu pentru morți rugăm cu quand je sortis de la balade, mais c'est cloud vers la scache et t'applaud, magari matches pour vos potes. Nespravedltat che scausi uso, pescacalla che strebuse, vespa oeste pescate, che rugiaduni sau matenu, che ciulause lutricheți, dacă-ți chipesc în la blanchet, mes la pene și trovi duso, pescadet și o bună busa, angătura fața lumilă, per tu stessi o se perilă, piscolare tue chi trotta, il buio manteneriotto, mentre che la cagnotta cauda, la terra seccarà le scaude, la rubrica di s'accotta. Il buio mantegheriotta.
Il est bien vrai que c'est chose heureuse de pêcher quand l'eau est trouble. Et je préfère être pêcheur que terrassier ou hanier. Non pas que je loue la façon de faire de ceux qui pêchent à l'hameçon, mais je trouve douce la peine qu'on prend à pêcher dans une bonne bourse. Que la paix donc se tienne endormie et soit à jamais ensevelie. Et vive le proverbe qui court, Dieu veuille maintenir les troubles. Merci. Juste pour vous préciser, ce qu'on vient de chanter là, c'était un texte qui a été écrit par un poète gascon qui s'appelle Pays des Garros, enfin, qui s'appelait. C'est un texte qui date du XVIe siècle, à l'époque où il y avait énormément de guerres, notamment de religion en France. Et c'est Denis qui a choisi qu'on le mette en musique, parce que ce texte, finalement, il fait un écho immédiat à cette France d'aujourd'hui dans laquelle on vit, qui est maintenant en état d'urgence depuis 2 ans, et où finalement on se demande à qui ça profite en